Şinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarin hecayru 21 Cotmey 2025 seyşemli Brüksel'e saat ne lamedede emen uçayan serisi bir peşkeş biken demdem azadi arebe rapuyen. Jin jibu Rojin Kabayiş li Kolananın. Rojin Kabayiş xwendeka razanîgeha 100. yıl awanê bû. Di beşa mamostetiya zarokan de dixwend. Par 27 îlonê wenda bû cenazeyê wê 15 cotmehê li qeraxê Kolawanê li taxa Mola Kasım a navçeya Tuşbayê hat dîtin. Zêdetirî salek di ser bûyerê Rojîn re derbas bû. De encama têkoşîna saziyên jinan malbat û hevalên wê de saziya tipa adî diyar kir ku li ser bedena Rojîn denayên du kesan hatiye tespît kirin. Piştî vê di serî de li Wanê li gelek bajarên Kurdistan û Tirkiye çalakiyan dest pê kir. Komisyona jinan a navendiya Komeleya Mafê Mirovan jî têkildarên mijarê li gelek bajarên Tirkiye û Kurdistanê daxuyanî dan. Şaxê Komeleya Mafê Mirovan îhadiya Wanê li avahiya xwe ya navçeya Riya Armûşeya Wanê daxuyaniyek da. Hevserokên îhadeyê Wanê Ayten Kıran û Mehmet Salî Coşkun û rêveberê îhadê tevlî daxuyaniyê bûn. Li İzmirê jî bi heman armanc û daxwazê adaletê daxuyanî hat dayîn. Endamên Dem Partiyê İzmirê rêveberên Şaxê Komeleya Mafê Mirovana İzmirê gelek jin beşdarî daxuyaniyê bûn. Çalakiya li İstanbulê jî li ber deriya Şaxê Komeleya Mafê Mirovana İstanbulê pêk hat. Hevseroka îhadê Eren Keskin jî di nav de gelek jin beşdarî çalakiyê bûn. Li Riha, Dêrsin, Batman, Antalya, Hatay, Mersin jî ji bo Rojînê daxuyanî hat dayîn. Her wa platforma jinana Ankarê jî bi şiyara ji bo Rojîna adalet li pêşiya Wezareta Dadê çalakî li darxist. Li ser navê Girseyê Yağmur Alaz Gülveren daxuyanî xwe digot bi destê rektörê zanîngehê û polîsên Wanê kuştina Rojînê weke xwekujiyê hatiye nîşandan. Lê di rapora saziya tipa adî de derket holê ku li ser bedena Rojîn denayê du mêran derketiye. Ev jî nîşan dide ku bi destê raydarên dewletê bûyerên kuştina jinan di tarîtiyê de tên hiştin. Qesedê li tepqeyê bişandiya Şamêrê Civiya. Navenda ragihandina izin Suriye Demokratik Qesedê bi daxuyanekê diyar kir ku komiteyek leşkeriya Qesedê li bajarê Tepqeyê şandiyekê de silahdariya demkî pêşwazî kiriye. Navendê got ku di civînê de rêgeşiya li derdora taxê Şêx Mexsûd re Eşrefiyê rêbazên çareserkirinê biriyên aştiyane ku ewlehî û aramiya mîsogerdikê hat nîqaş kirin. Li gor navendê Qesedê û biriniyeta baş hejmarekê girtiyên hêzên de silahdariya demkî ku di demek û cihên cuda de girtî bûn radestî şandiyê kirin. Qesedê got ku ew ê her tim xwe bispêrin çareseriyên aştiyane parastin û aramiyê li tevaya herêma mîsoger bike. Li dêra zorê mayîneke teqiye du şervanên Qesedê şehîd bûn. Navenda ragihandina Qesedê têkildarî bûyerê daxuyanî da daxuyaniyê de wihat gotin. Li gundê Hisan ê herêma Kisra ku dikeve Rojavayê dêra zorê mayînek û ji aliyê şandeyên veşartiyên Daişê ve hatibû danîn dibin wesayeteke hêzên me de teqiyaye. Di encamê de du şervanên me şehîd bûn, sê jî birîndar bûn. Qesedê ev bûyer weke der kirina aştiya navxwe ya li herêmê penasê kir û got hêzên me ji bo şopandina şaneyên berpirsê vê êrişê operasyoneke berf rehdane dest pê kirin. Şahiya salvegera heştemin ya rizgarkirina Raqqeyê hat li darxistin şahiya heştemin salvegera rizgarkirina bajarê Raqqeyê çeteyên Daişê bi beşdariya hezaran xelkê kantonê nûnerên saziyên sivîl û leşkerî û raydarên saziyên rêveberiya Xweseriya Demokratîk hat li darxistin. Piştî rêzgirtinê merasimeke leşkeriya şervanên Qesedê û hêzên ewlekariya hundirîn hat pêkanîn. Di şahiyê de nûnerên ji saziyên sivîl û leşkerî axivîn û balkişandin ser rola Qesedê û hevgirtina pêkatiyên herêmê ya ji bo rizgarkirina Raqqeyê. Piştî axaftiran komên hunerî çandî stran pêşkeş kirin. Di dawiya şahiyê de Meclisa Rêvebera Kantona Raqqeyê xeletdanê Qesedê desteya malbatên şehîdan gazî dilgirtiyan û hêzên ewlekariya hundirin.
جبو گرلای جاستاره شیندار زیلان و شروان قصد درویش کردستان شین هاتدانین گرلای جاستاره زیلان آفشار بناسناف شیندار زیلان جی شیندار زیلان 26 آذر 2018 هن لهرمن پاراسنا ین مدیای شهید بوبو خانه کونه شینه هات ودان سری دا ناوچه گولانه جناوچه و گوندن در دور گل کس چون سردانا کونه شینه و سرساقی جمال باطل خواستن شینا جبو شهید شیندار آوشار و دو روژان بدومه شروان قصده مراد داو بناستان درویش کردستان جی ده 26 چلیه 2025 ده ده برخودان بنداوا تشنه یالدش چته انده شهید بو جبو درویش کردستان لناوچه مردین قصره شین هات دانین ده پیشنگه میادره ده بسدان کس چون سردان مالباتا شید و سرسای خواستن لوی دره هفسرو که میادره سالی کدای آخوی دایکا شید جی بوان گوتنان هستن خواهانی زمان شینا جبو شید درویش دوام بکن او کسیگر او دسلاتاریه او گروبه گجمرد بیجن دروجابات افشکا بردن امزانن نیت آوان چیه آرمان جاوان چیه دراستی جی جبر بیاوی جی امد بیجن ای شهید ای دورش عبدی امد بین آنا گتدانی ایلو بسد هزارا دویالی رابنو بخير سر جواراتنين سيدي محمايي مقشايي كردستاني البرسر بلندن الحمد لله çok şükür امنا بيسمانين وصمانيا متني الحمد لله çok şükür سيدي مقشايي كردستاني روش خطر روزنامه‌وان اونیویسکار حسین آیکول بردوام حسین آیکول 14 جود مهید مال خویل آنقره دما خوین رژیا سرمجیوی بشتی را کرن نخوشخانه بجشکان او تداوی کرن لوی دره جاره کدن خوین رژیا سرمجیوی او لبشا و نرینا گران او رازاندم در ماکران حسین آیکول نخوشخانه پرورده و لیکولین یاسین جانه دوام دیگه بجشکان دیار کرکو دپشکا حسین آیکول ده انفکسیون که تثبیت کرنه اوجبو کو در ماکران راست وره مسوگر کرن او چند روزان دیسا وره رازاندم هات گوتن کو حسین آیکول به هشه و جیانا و هیجی ده خطریه ده سردانه جبو روزنامه‌وان حسین آیکول جی دوام دیگه سروکی یکیتیا شارداری باجار روشلات آناتولیا گاب سیراج چلیک هفشاردرن ارخانی فارقین و یeni şehri hevseruken keske Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz nünen partiya kedi u sendikayan çun serdana Hüseyin Aykul کنفرانسان تیوی یا جنگه بداوی بول زانگاه سلیمانیه یکمی کنفرانسان تیوی یا جنگه بناوه اکو کردستان یک حتی دست بکرن و به انجامنامه یک بداوی بو داوی کنفرانسی ده دکتر سوران محمد رشید آخوی و افتش بودن ارکو برپرسیار دکه وسترن بلین herkesi دوان دروژن کنفرانسی ده گلک گوتار مجارن زانستی و اکادمیک یم بنر خاتن پیشکش کرن ده انجاما وان نرخاندنان ده وینه که زلال درکت هوله گوهرین آب هوای و چافکانین آبی قریجی هوای به زلالی و برفری هاتن دستشان کرن ام نرخاندن جبو herkesi بانگه که ده herkes به ارک و برف سیاره خورابه شانده که عراق و هرما کردستان چو تهران شانده که اولکاری عراق و هرما کردستان به سرکاتی شورمند اولکاری نتیوی عراقی قاسم اریجی چون تهران وزیر کار در و هرما کردستان ریبر احمد سرکی دزگاه اولکاری هرما هیوا احمدی دناوا شانده دنم شانده ولی سر پیوندی و هفکاری اولهی و استخبارات دنابرا ایران و عراق ده پیش قصدنا هفکاری آبوری و مجارین تکیلداری سینوران باخوه شانده حکومت عراق و هرما کردستان دوه به سکرتر کنسیه بلند یا اولکاری نتویا ایران علی لاریجانی رژی هفدی تینکر
د پیشنگه شهید هرکل ده 1314 پرتوکن نو هاتن پیشکش کردن. دسته چانده باکروشات سوریه و دسته چانده کانتونا جزیره دنابرا 20-26 جولتمه ده پیشنگه هاشی ترکل آپرتوکان یا ناونتوی یا نهمین لقامش لیلدار خست. پیشنگه 2 saat 11 hande li Parka Azadî dest pê kir. Hat diyarkirin ku 51 weşanxane kovar, navend, nivîskar, komele û pirtûkxaneyên ji Bakur û Şatê, Sûriye, Şam, Dêra, Laskiye, Lübnan, Helep, Belçika, Başûrê Kurdistanê, Iraq, Bakurê Kurdistanê, Sûriye beşdarî pêşengehê bûn. Sih sazî û nivîskar û 1314 pirtûkên nû ku di 2025 de hatine çap kirin beşdarî pêşengehê bûne.